wari uzi ko hari impanga ebyiri zavutse zifatanye? Ni ibintu bidasanzwe cyane, ariko ni inkuru y'ukuri. Bavutse bafatanye, ariko babaho nk'abantu babiri kandi batandukanye. Abi na Brittany ni bamwe mu bantu bafite imiterere idasanzwe, baba mu mubiri umwe, ariko buri wese afite ubwonko bwe, imico ye n'ibitekerezo bye bitandukanye n'ibya mugenzi we, ariko bose bahurira mu mubiri umwe. Ushobora kwibaza uko bigenda bikakuyobera, kuko kugeza n'uyu munsi wa none imibereho yabo ari igitangaza kidasanzwe. Urakaza neza muri Bima Entertainment. Ntibasimbura kubaho ngo buri umwe aharire mugenzi we akazi runaka nikarangira undi nawe akoresha wa mubiri, ahubwo baberaho icyarimwe. Ibintu byose barabikorana mu bwumvikane budasanzwe. Abi agenzura uruhande rw'iburyo rw'umubiri we, Brittany akagenzura urw'ibumoso. Ibi bisobanura ko ibikorwa nko kugenda, gufata ibintu, kwicara no kwandika byose bibasaba ubwumvikane. Izi mpanga rero zavutse tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1990. Iyo yari inkuru idasanzwe mu isi yose. Bafite imitwe ibiri itandukanye, ubwonko bubiri, imitima ibiri, ibifu bibiri n'impyiko 3. Ibice bagabana ni umwijima, uruhago, amara manini n'igice kimwe cy'imyanya y'ibanga. Ni ibintu bitangaje cyane. Ibintu rero twe dukora bitworoheye, byoroshye ku bandi, kuri bo bikorwa mu buryo budasanzwe kandi busaba ubwumvikane bwuzuye. Tekereza nawe ufite impanga nk'iyi ngiyi, kugenda byakugora cyane kuko buri wese aba afite uruhande rw'ategeka. Ibaze kugira ngo muhuze mutere urutambwe rwa mbere, atere urundi, bizarangire bibaye nk'ibisanzwe. Ni ibintu bigoranye cyane, ariko abangaba bo barabimenyereye. Uko imyaka yagiye ishira rero, ubwonko bwabo bwize gukorera ibintu hamwe, kugira ubwumvikane bwuzuye no guhuza ibikorwa nk'umuntu umwe. Wumvise rero uburyo imibiri yabo iteyemo bidasanzwe, ntiwakizera ko babasha gutwara imodoka. Mu gutwara imodoka rero bisaba ko bumvikana. Abi agafata ku muriro na feri, bose bagafatanya vora. Aba bakobwa bajya no gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga bakoze bitandukanye, buri umwe yakoze ku giti cye kandi ahabwa uruhushya rutandukanye n'urwa mugenzi we. Umwe agenzura igice kimwe cy'imodoka, undi akagenzura ikindi. Ibi ni ibintu bikomeye cyane kuko bisaba kwizerana bihagije, kwihuta mu gutekereza ndetse n'ubufatanye bwizewe. Siyanse ibisobanura mu buryo bwa neuroplasticity ndetse na sensory motor integration, yemeza ko ubwonko bwabo bwamenyereye gukorera hamwe ku buryo ibisa n'ibidashoboka kuri bo byabaye ibisanzwe. Ubuzima bwabo rero buratangaje cyane kuko barize, barangije amashuri, bakora akazi gasanzwe nk'abandi bantu bose kandi babaho bisanzwe. Aba bagore rero ni n'abarimu kandi bize ibintu bitandukanye. Buri umwe yigisha ibitandukanye na mugenzi we, ariko bagahembwa umushahara umwe. Nubwo impamyabushobozi zabo rero zitandukanye kandi na kontra zabo zikaba zitandukanye, aba ngaba ku kwezi bakira umushahara w'umuntu umwe. Bafite inshuti, imibereho n'inzozi z'ejo hazaza heza nkatwe twese. Nubwo bafite imiterere idasanzwe ntibibabuza kubaho. Mu 2024 nibwo amakuru yagiye hanze avuga ko Abi yasezeranye na Josh Pauling w'umuganga mu birori by'ibanga. Nubwo ari babiri mu mubiri umwe, umwe yakoze ubukwe. Mu 2025 rero andi mafoto yagiye hanze yerekana Abi ateruye umwana w'uruhinja. Ariko nimvuga Abi, wibuke nakona na Brittany nawe aba hari ari aho hafi. Inkuru yabo rero yitwigisha ibintu bikomeye cyane mu buzima. Ubwonko bw'umuntu bushobora gukora ibintu bidasanzwe kandi bitangaje cyane. Kandi ikindi nanone, imbaraga z'Imana ziruta ibyo siyanse yibwira. Bavutse bafatanye ariko batsinze ubuzima. Ese wowe waravutse nkabo, urabona wabishobora? Icyo mbona cyo, imirimo y'Imana ntisanzwe.
yaremye abantu babiri mu mubiri umwe rero bakabaho, nawe ni byinshi yakora mu buzima bwawe. Niba ukunda inkuru nk'izi rero subscribe utazacikanwa n'izikurikira.